Angiphinde ngibengelele kubo bonke abalandeli bemlaba media. Phinde ngisho ngithi hayi umlaba useyenzile leyo ndaba. Abantu abangawangabaza amandla ami. Abangalinge bengabaza amandla kwamlaba. Hayi lento eyenziwa umlaba mina ngiyithanda mina inhle. Igoso lathi kushekesheka lathi ukunyakaza. Yabona kumeke egosweni umlaba. Hayi angazi noma le video abantu bese beyibonile kodwa ngizowafaka ama video lapha ababaza lamandla kamlaba. Umlaba usebenze kakhulu. Hayi usebenze kakhulu. Alibona igoso ingoma elizoza nayo emva kwale video le. Hayi ngiyakutshela. Hayi okunye engakusho ukuthi subscribe kule channel. Umuntu solala ngidumbi Ngijakiwe mina umlaba ungenzi umuntu solala ngidumbi ngijakiwe mina umlaba ungenzi umuntu solala ngidumbi ngijakiwe mina umlaba ungenzi umuntu Wekezani wemfana wakithi Gezani cha ngithi mina hayi ngiyamvuma mfana umlaba hayi soka yabona yena khuphuka igoso madoda hayi soka yazi mina ngagcina ngemiya eTheku ekwakuthiwa umlaba eyasenza abantu ngiyaqala ube khona umlaba oyinkunzi ala khuphuka igoso soka hey alomnika ubhoko phela umfana ngawi man hayi soka Tagiwe mina umlaba tagiwe mina tagiwe mina awe